نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan haram Islam kita pengajian dengan Suratul Bayyinah. In surah ini amuin magpakila kato taniyo sin tungod pa sarew-rew manusia iban na sinlawan niya. Atin niya inlawan sin sarew-rew manusia amo na sangi-ingi manusia. Isiyo bahain pag ianun doon ha surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladhina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Beta dunay ni sin Allah subhanahu wa ta'ala muna tungod pa mga sila nagkupur. Isin nagkupur doon ha ini, biyata sin Quran mahamulya, alladhina kafaru min ahlil kitab. Amin mga sila nagkupur, dahing ha mga sila kaya panaukan kitab. In kaya panaukan kitab, amo na yung mga Yahudi, iban si mga Nasrani. Sabab in kitab, kaya panaug pa mga karasulan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, lando mataod. Hanggatos iban upat ka kitab-kitaban. Lamod na rintuin Quran amo na kahinapusan amoin diarasin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naroon ay nilaw niya min ahlil kitabi wal musyrikin. Iban si mga sila nagsirik. At niya in mga ahlul kitab nagkufur in dukaing daing kanila nag-syirik. In pag-ianon nag-syirik, doon hayaon, amo na im mga sila nagtatag-ipon ha mga ini barhala, nagtatag-ipon ha mga batu pangpang,
nagtatag-ipon ha kayo na mga yan mataod mano siya long tasambil pabihayaon kimaka bahagi si mga hinang nilay ni hatin niya amin mga nagsisirik masi mataod ha lawman na to ini sampay bang sa tayo ni mataod nagsisirik amin mga ini susumbasin barhala nagsusumbasin ini longta kayo pagkakitaan tarunhan sambil ha mga kuan mga magsuso-lansok yan na inyan alamat sin ini mahal ka kanilang kayo bihan ha uno-uno na pag imun-imun aun hadya kayo aun pag lami-lami aun dunhan pag kayo sambil pagtiaon aun magsuo-lansok inyan naman jari doon ay niwita sin Quran mahamulya laong niya masi-masi im mga sila ini naglalawag haway parimatong in Rasul sallallahu alaihi wasallam naglalawag im mga manusia ini sabab inyaon gimuwa halawom sin kitab Taurat iban sin kitab Injil insifat sin kahinapusan Nabi Rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala amon yung pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil kaya lukisingan niya halom sin kitab ini Injil na inyan katantan longta in katan kanabihan karasulan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin amuin nagkakahagad nagpaparat saya si mga kakitab-kitaban nito sarta nagaamal kaniya in sila to Muslim katan. Sa babayroon Nabi, iban Rasul, wat malingkan Muslim sila katanta. Na, doon hayan, long niya roon hayaon, in mga sila ini, amoy in tiyatakaran nila kahinapusan sa bilbiyay talong taha, dugaing si mga magtatapsir, ngiyanan sambil in mga Yahudi, amoy simud pa, Mamlakatul Arabiyatus Saudiya, labi-labi na ito sa Madina, intumpukan si mga Yahudi, sin Bani Qurayda, in mga Bani Kainuka, in mga sila inikatantan, simod pa Madina, sabab in iurol nila amuin longta panghati nila, yaon limalahil at longta halawman sin kitab Taurat iban Injil, in kahinapusan Nabi gumawa ha longta lugal amin tiyutubuan sin hulma. Na doon hayaon longta, iban long niya, doon hayaon in sipat katantan, kimugdan doon haamoy in Madina al-Munawwara, amin ngan nakaunayad tulong tabukon pa siya Madina, angan niya Yatrib, doon hayaon sambil nakabutang doonin in amin ngan ito ha kitab nila. Manjarimiyaon sila, doon hayaon in maksud nila, hasupaya kalo-kalo gumawa dahil ha family nila in kahinapusan Nabi. Awat malaingkan in Allah subhanahu wa ta'ala in magpipi bangisun kabayaan niya piyagwa ni ring ha ini liuran sin mga Arab. Iban dahil ha mga ini makahati sin bahasa Arab amo na yung pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na doon ay nilong niya in mga sila ini hatat kala limahil na Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na yung bayna pag-ianon hati niya ini baynat pag-usalon day sab singkita bahasa since ini tausog in baynat long niya hati niya amon katarangan kasabunnalan sin inyaon gimuwa man doon hayaon gimuwain abugho nila di sila makatayma hati niya inyaon tiyabonan nila ang kanangyanan nagkupur tiyabonan nila in bayta sing kitab Taurat iban sin Injil amin pamayta yaon sin in Rasul sallallahu alaihi wasallam limahil na roon hayaon na piyang himuting nila doon hayaon sa sumagawa aon dayng ha tumpukan nila tumpukan si mga Yahudi tumpukan si mga Nasrani simod pa agama Islam na aon kanila nagkupur hati niya nabahagi na inyaon. Na inilibya bayta kato tanyo dahil panagnaan na sura Al-Baqarah bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kana an-nasu ummatan wahidatan wa ba'atha Allahu an-nabiyina mubasysyirin wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima
ikhtalafu fi. Nalong niya piyanaw kan kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, kain kaunan si manusia na kauna ito hambuok da. Di sila magsulang. Dahil ha, waktu pa sin ini apo na to Adam sampai pa waktu sin Nuh alayhi salatu wassalam, wayron pagsulang manulang sin ini pag-akama. Nag-aakad sila katan, kaya makahakad sila. Bihan. Amin nagkahakad, dukain namin lang tasimulang. Sa amin nagkakahakad, masisila roon ha kitab, piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hataas langit. So makawa, doon na yaon lang na, naon in pagsulang manulang sin manusia, hawak to gimuwa na in katarangan sin kasabunnalan kahinapusan nabi amunin Rasul sallallahu alaihi wasallam pasal sin abugho nila iwan sin amin dukal nila astol nila di sila makatayma doon hayaon na pulak kanat in manusia doon hayaon sambil piatarang beta doon hay ni sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in tungod pa ini mga Yahudi ban Nasrani laong niya in mga sila yan napulak kanat laong niya in mga sila doon hayaon dahing hapar sa baban sinamin pagsulang manulang nila yadto na doya limaggo long tain limuag in pagpulak kanat nila sambil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha hadis laong niya doon hayaon biyayta in long niya in mga Yahudi napulak kanat na sila pa kapituan tag isa katumpok. In Nasrani napulak kanat pa kapituan tag duang katumpok. Iran lang niya mapulak kanat da in ummat inilaw niya pa kapituan tag tuong katumpok in kataan niya un makasud kataan harap palom narka. Amo rain hambuok. Nahisiyo-siyo inamin ini namamagbog ha Quran iban sin sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuanin long ta maka sud palong sin surga in amuin kapituan tag duayad to manuytoyan palom narka in kapituan yadto ring mga Yahudi damikyan in kapituan tag isa dahing mga Nasrani inyad to katantan manuytoyan palom narka. Sabab aon day sabdeng kanila na maratsay ha kitab piyanaog kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayon yung katantan, kitab ding hatuhan Rabbul Alamin, naman yung pagtawag nung niya, Kutub As-Samawi. Ini kitab ding hataas langit, piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga kanabihan. Naman jari, doon hayan, laong niya, hatat kala limahil na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, naon doon haon wa ma tafarraqal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. In naon in pagpulak kanat nila mga sila amin kaya parahan kitab puas dahing ha amin timarang na kanila in pagrasul pag nabisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sababin siya nabi pa siya, rasul pa siya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ampay impangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala katandang hapandagnaan sin karasulan kanabihan amin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ayat hika 5 wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin wa iroon pangdaak sin Allah subhanahu wa ta'ala ring hapanagnaan nakakitab-kitaban na panaog niya buat malaingkan impangdaakan sin Allah ta'ala magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala ikhlas maun paagama sintuhan Rabbul Alamin amunain agama Islam. Sarta nang daaki liyuqimus salah magdak magsambahayang wa yu'tud zaka damikyan inyaon katantan zalika dinul qayyimah amunan in agama amuin matan matarang ding Allah subhanahu wa ta'ala. Na inyan katantan dahing hapanulang si manusia doon hayaon amunain biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mapulak kanat in ummat na biyayta na yato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil pa ummat ini na inyan bang mukita-kitaon mga katawtay manguran bukon kita magitong hamataod sabab bang siya magitong ka hamataod din ka matauran makasudnar ka katoy kuno kapituan tag tuong katumpok in kapituan tag dua palam narka. Na ampay niyan in tumpukan ini
baya luparag bus masuk na majukop ing kapituan tag ini tong katumpok ini. Sabab misan hindi kato hadya ini mabanos na nagpulak kanat sin perkala amoy nagsusulang sila katantan bang sila mamayta inbayta nila katantan nabi nila Rasul sallallahu alaihi wasallam iaagaran nila Quran sa bang mo kitaonin hibal nila hinang nila di mo kabaakan halom sing Quran di mo kabaakan hadis. Wayroon na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na yung mga ini makabuga. At ini pagsulang manulang ini piyatatarang biya ini katantan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam panghimati kato tanyo katan supaya amo hindi kita niyo magsulang manulang di kita niyo mapulak kanat bat bang hadya batukon sinambok pahambok den kato tanyoin amuin biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang unin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wayron sa ini magsulang wayron magpulak kanat sa sumakawa mata namin tausin biya mga simusulang bihan ini ampain agama Islam hambuk da in agama ring Allah subhanahu wa ta'ala hambuk da biyaita do na ini ayat surat Al-Imran inna ad-dina indallah al-Islam in agama ring hatuhan Rabbul Alamin hambuk da amo na agama Islam wa makhtalafa alladhina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Na ditiwila na to doon hay ni. Wailong niya naaw ning pagsulang manulang si mga sila kaya parahan kitab dahil hataas langit. Pag anundon hay niya mo na Yahudi iban sin Nasrani illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Buat malaingkan naaw ning pagpulak kanat nila dahil hapar sa babansin di matong na inbayina in kasabunnalan katarangan simpag nabi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sabab hangkan naaw ning pagpulak kanat baghyan bainahum pasal sin abugho nila pasal sin amuin longta ngi simpangatayan nila bat di sila mabaya bang harugaing ini tumpukan imaaw nabi sabab labi-labi na yung mga Yahudi ni. Sabab in sila nagdarawa sila in napi sin Allah subhanahu wa ta'ala sa rew mano siya alam sing gumini. Ang kaning iyanan bihan in sila in Yahud long niya Sya'bullahil Mukhtar. Amo na imano siya punto ini tumpukan si mano siya napi sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na impangatod nila harugaing bangsa longta mabangsa pa kanila in amo ding sin mano siya nag-aagam marukay deng haagam si mga Yahudi. Amo yan ini uno nila. Hangkan na sa milpabihaon gimuwa indukal nila. Mga sila amin Muslim longta amoy nagmamalilla matan pa sara sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na doon na iniwita doon na sin Allah subhanahu wa ta'ala sumuno ayat innal ladina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Bunnal tuod lang ni mga sila nagkufur daing ahlul kitab in ahlul kitab beta takain na ito amuna ini Yahudi iban nisin mga Nasrani in Yahudi na panaog kanila in Taurat in Nasrani na panaugbong kanila in Injil, Kitab Injil. Na, ulaika hum syarrul bariyah. Yung mga ini, long niya, sila in sangi mano siya mayta. Iban na long niya si mga musyrik. Wal musyrikina fi nari jahannam. Isin musyrik, mayta tanakain na, amuin magsusumba barhala, in sila magsusumba si mga kakahuy-kahuyan, ini kapangpang-pangpangan, kabatu-batuhan, iban sin uno-uno na, sampay kubul, ini. Mangayo sila tabang, ini sirik da, katantan. Na in sila lang niya yan, pinari jahannam khalidina fiha, in sila yang kaktal na halawin sin, narka, mga sila yan. Amun mga sila nagkupur, dengha ahlul kitab, iban sin nagsirik, halaw ini
narka jahannam, kakkal na sila roon. Iban sila na yung sangi manusia. Na impagyanon doon hay ni, amo na imbiyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis ito. Kau ini kapituan katumpok dahing mga Yahudi, kapituan tag isa katumpok, kapituan tag isa katumpok dahing Nasrani, iban sin kapituan tag duang katumpok dahin ini nagdaraawa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inyang kataan manuituyan palom sin narka jahannam. Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sangi piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos lang niya, innal ladina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Mga isab sila amuin nagparatsaya. Iban nag-amal salih, amuin amal way kuhila niya. Di sila himinang bang bukunda, amuin hinang piyang daakan sin Allahu Ta'ala, dahin halawm sin Quran, iban sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahin hasambahayang, papuasa, papagjakat, kataan sin rukun Islam 5, kataan sin rukun iman unum. Ini piyagang ang gautaan nila katatan, ulaika hum khairul bariyah. In sila ini amuna im mga sarayaw-rayaw, piya panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Laung niya, intong bas kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin na mamaugbog ha Quran, iwan sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, jannatu adnin, amuna in sulga sa taas-taas, doon hayaon mag-anod-anod in mga ini hababa niya in mga kasapa-sapaan, kakkal na sila roon, halawm sin surga yan, biyayta sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Sarta bukon hadya roon, radiyallahu anhum wa radu anhu. Karena nagrida nin Allahu ta'ala kanila. Damikyan in sila yaon, nagririda pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya, uno-uno sadya impyang daakan sin Allahu ta'ala kanila. Sibo da, kakausan nila ibandi, magrida sila haraakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na doon hayaon, hamanga sila, dalika liman khasya rabbah, hamanga sila amuin nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala muntuhan nila Rabbul Alamin. Pag yanon nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin mabuka sila sumulang patuhan Rabbul Alamin. Mabuka sila magmaksiat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuyan im mga sila amuin pini sin Allah subhanahu wa ta'ala maka dawhat sin sa sannang-sannang manusia. Ini in mga ini sambil biyayta doon deng mga kaibanan mananapsir, in amuin ayat ini, innal ladina amanu wa amilus salihat ulaika hum khairul bariyah. Amu ini in mga laungta tiap siran nila aun long niya doon hayaon dahing mga sarayaw-rayaw manusia aming kakkal halom sin sulga ini laung niya 4 darajat atau laung niya 4 biya mga pangkat. Hati niya aun pangkat mataas, aun sumuno, aun uno. Impagyanon doon hay ni, amo na imbiyayta doon hayaon, amin siyusukat sin Muslim, bariman, matan-matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, di mutas deng hapanghindo sing Quran iban hadis, yadto impangannal nila, tiap-tiap mamasa sila sing suratul Fatiha. Amin sukatun sin ini pangannal nila. Sinjantong nila pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil suratul Fatiha. Amin bang siya mamasa, biyabayta doon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap ini basahun sin ipon ini suratul Fatiha, sambakun siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bang siya tumabasa lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadali, kako yan lang ni. Sabab inya to pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala, in kapudjihan patuhan Rabbul Alamin hadya isa-isa niya. Innal hamdalillah, isa-isa rasin Allah subhanahu wa ta'ala.
lillahi wahda. Wayron hikaruan niya. Way pagkabaakan mo sambatanda bang imian mamudji pa Allah subhanahu wa ta'ala hilamud nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Way innal hamdalillahi wahda. Wayron kabaakan mo mamudji pa Allah ta'ala hilamud doon haunin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wailun innal hamdalillahi wa rasuli. Way kataan sa mga maghutba yan doon hadya innal hamdalillahi wahda. Isa-isa niya. Wayron magyan innal hamdalillahi wa rasuli. Sumaka wa in syahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bihan magnaik saksi ako wayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan malaingkat in Allah subhanahu wa ta'ala isa-isa niya wayroon sakuto niya. Iban magnaik saksi ako inhi Muhammad ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta daak niya. Amuad to in pamarat saya sin mga sila matan pa Allah subhanahu wa ta'ala iban amuin mga sila timututog doon hapang daakan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amo na yung pag-ianon amal salih puas deng hapamarat siya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab inamal salih iban sin pag-iman di iyan magbutas. Halom sin ini Quran, makabaakaw labi kay iman. Ayat halom sin Quran, nag-aagad in dua ini. Bang siya masabot in amanu, yaunin amilus salihat. Yan. Na, amo yaon. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Damikyan, sambungan nito sin Allah Ta'ala. Hadali. Kako yan. Maliki yaumiddin. Damikyan lang sin Allah Ta'ala hadali. Kako yan lang niya. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Na, lang niya, inyan, hadali abdi wa li abdi ma sa'al. Inyan suko sin ipon ko. Na uno-unong piya ngayon niya, kako lang sin Allah Ta'ala, hirihil ko kaniya. Hadali abdi wali abdi ma sa'al. Ingkatan piya ngayon niya hilil kaniya lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ubos imi ang kau ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah hidayate ko paran maun pa agamo mo. Hati niya patutuwa ko roon na agama mo amin piyang hindo mo kamo. Amuin mapatut na mo pag-amalan. Bihan. Nahisi yung pagyanon doon amuin karihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim dan sib mga sila kaya tukbalan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat. Isig katukbalan sin Allah ta'ala ni'mat. Amo na yung mga minan nabiyyin was siddiqin was syuhada was salihin. Upat. Amo natin pag-ianon si mga kaibanan manafsir in upat ini darajat yaon. Panagnaan mo na muna darajat, amo na yung mga sila an-nabiyyin, mga kanabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, umbul hambuok. Minan nabiyyin, yadto na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamud kanila yadto. Nasiyukat mo, in ni'mat kirihil kanila, biya day sabsin siyukat mo, maaun kay mo, haadlaw ka na, sabab makapaghambuok in mga karasulan kanabihan, iban sa mga umat nila. Bang sila miya makadda sinamin panghindo yaon. Amo hindi arasin ini panghindo sin ka Islam daing hapanagnaan pa sing karasulan kanabihan sampay pakahinapusan amo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab wala nagbidda impamarat saya taruon ha kanabihan nakauna karasulan nakauna iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bat amot timpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo katantan. Na doon hayaon. Minan nabiin, was siddiqin. Iban sin sila nagsasabunnal. Yadto na piangunahan sin ini amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amunahi Hamzah ibni Abdul Muttalib amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahing mga panagnaan na syahid doon lang taha Uhud atawa siya in amuin puntukan si mga sila amuin
imatuwang hasatro sin akamasin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, wasiddiqin, wasyuhada, iban sin mga nagparang sabil, piangunahan sin ini, piangunahan sin ini, ama untuk isin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunain hi Hamzah ibni Abdul Muttalib. In amuin as-siddiqin hi Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, amin khalifat al-awwal, long ta amin gimanti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubos ito in hikaupat niya, amunaim mga sila ini unayon as-salihin, amunaim mga tao salih, amin wayroon kuhila sin amal nila kimukugdan katantan, di sila maghinang bang bukunda na patarang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Na amo turuon kita sumud hatumpukan nila yaon hasupaya makalamod kita hatumpukan si mga darajat yan. Na ampain yaon kataan siyusukat na tupa sambil wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Allah, daing ha mga nikmat siyusukat na mo kaymo ando papag hambu ka kami ibansin kalasahan namu, nabi namu, rasul namu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amud, wahasuna ulaika rafiqa. Amuin makapaglundang panun kami ridto halom sin surga. Amud to ya, mga katawtay manghuran ha agama Islam. Na amuan yung pag-ianon nila. Amo na yung mga sila, amuin sambil ini, doon hayaon, magbidda-bidda imano siya, sumud palawm sin surga hapanagnaan payad to ingkatantan aun siya doon haon alamat kakitaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salta ding ha mga alamat si mga tao surga amo na sahaya bihan hirhil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hayaon aun ding ha mga sahaya long niya biabud kal jibal aun doon kasyajara aun doon kal qama aun doon kal ibham. Hati niya upat da isa darajat in mga sahaya dahon si mga sila doon hayaon bang sila manaunaha dan lawn niya as-sirat sabab in katantan lumabay haamindan niyaon indan labayan niyaon in hababa niya narka in malusot pababa manuituyan na hadya palam sin narka na in mga sila taga ilaw sahaya nila manuituyan na hadya sila man in panagnaan niya amo na lang niya in kaljibal wiya sin taas simbud in ilaw nila na bang aun bud mataas bihat inirihil kay mo wiya sin mga ini misan bud sambuangan hadya ini mamarahin na ilago niya in taas niya malago na yung sahaya kakitaan mo bihan na di na ka malusot bihan manuituyan na hadya ka mantupahan si paked to bihan na inhi karwalong niya ka asyajar biya sin taas sin kahoy na inda jenis na taas sin kahoy doon haamin darajat sin amal ibadat sin tiap-tiap ipon bihan aun naroon kalo-kalo yung mga taas nila biya mga taas sin kahoy bawno yaon aun dain doon biya dakuman biya mga niyog aun doon biya dakuman hulma bihan aun na inda jenis na bihan ta in mahal ka doon haon in sila manuito yan matupaliw yan to di sila malusot pababa bihan kasyajar kalkama inhi katunya biya da sin taas-taas si mano siya bang intaas niya lang ta ini unum kasaka biya turay sabing ilaw niya unum kasaka inhi kaupat niya kal ibham biya da kumanlaw niya bakul 5 tu kidotaratan watut pi taratan uhra in amin yaon magkapung bang panaw-panaw maka ini sapat-sapatin panaw bihan mapung nahaakak na pag-abot doon haon, pag-abot man to pa amin aon jangkaan niya, mapatay na ingkatan biya da kumansin niya on. Inyad to amunain, ilaw sin mga munafik, sabab may tahawak to yaon, in katan sin aon bakas sin pagwudo nila, na dihilan sila sahaya, katan. Kakilahan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung mga sila. Na sumakawa doon haon, aon jangkaan niya, doon haonin mapatay na rin na sila laong wayron na ilaw nila sambil laong niya roon na yun similawak na yung mga munafik mga bariman
Laung niya, unduro na naktabis min nurikum. Ya kamu yan haunahan yan. Na ini, ay baysab kamulong niya makasay, kuan-kuan na kami sin ilaw niyo supaya, ini, aun long niya, di kami malusot, bihan. Naunin agi si mga yadto na nakauna yadto. Amin biada kumansin, taas-taas nila ilaw nila. Laung niya, bing kamu paulihan niyo. Irji'u min waraikum. Bing kamulong niya paulihan. Aun doon haon tapsiran na laong niya inuno yato bing kamulong niya magtupadun niya. Sabab in pag-aamalan di hadun niya bukun na dito hato iron na pag-amal. Bing na kamo padun niya. Na uno pa imbingan sin lubo na indun niya. Uno pa imbingan sin wayroon na mano siya hadun niya. Naubos na miyatay. Naamo yato. Naway na mga katawtay manghuran. Amura imaka ini latos madto makaliw in amin tutumpukan yadto. Amo na im mga sila nagparat saya nagamal salih sila yadto in sarayaw-rayaw manu siya mga palanggungan ha kama Islam. Sila yadto in sarayaw-rayaw manu siya. Mura-murahan hilamod kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala dito haamoy in tumpukan makalatos madto insyaallah subhanahu wa ta'ala. Mura-murahan hambuk-pahambuk din kato taniyo yadto amoy in makasud dito hatumpukan yadto. Jari niya in mga pakaradyaan sin kita niyo amoy in yari halawman na to ini nikmat dakula sa ini ha mga bariman. Sabab in ini makatutog na kita niyo laung taruon ha amin himinang hayaon sinpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala wayron na sasaw-sasaw na to. Kabalikan ko in parkala isiyusin abutan doon hayan na parkala yan ayaw hadya malawa den kato taniyo in pagsabar po Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw malawa den kato taniyo in paghuwat-huwat den hatuhan Rabbul Alamin. Habang mayan iuurol na to in piyang daakan niya kato. Paghali habaran na to supaya ri mabinsa na. Sarta iaon halom simpangan nal na to di maaon in parkala ini bang bukon aon rida sin Allah ta'ala. Di maaon. Sarta doon hayan bang iaon mimikit halom simpangan nal mo. Amuin bangkaw malapay roon hayaon laong niya inyaon takdir deng ha Allah subhanahu wa ta'ala siuko kay mo. Karna niya. Na inya to katantan bang siya in nagpi sin kabayaan niya reng ha mga ipon niya di iyad to katantan mabinsana. In siya halom kasan nanganda. Insya Allah subhanahu wa ta'ala. So wayroon biya mga kasuksahan sing kita. Ang kana uno-uno parkala biya na sim parkala ini bakasta na pangadji nakauna pa to diadto biya bay ta in puunan sin parkala jima to halom dunya ini bihaon. Amo na yung pagtawakon quarantine dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam yung puudan. Islam in nagdaak sin ini. Amuin apabila laung niya aon karungukan niyo taon haon-uno na lugal ayaw ka mo madto palugal amuin diatungan niya on. Bang isab kumugdan in pagyanon taon doon haamin lugal kaya ruroonan niyo ay isab ka mo kumuha din doon karna buka hayaon. Sabab imbuka subay harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subay mo hiungsod in ginawabaran mo patuhan Rabbul Alamin. Uno-uno in juma to kay mo. Bang mo hiungsod in baran mo. Allah ta'ala im magbaya. Siya im magbaya. Piangandol mo na. Piagtawakkal mo na. Haamin bang man kau nagaayad sing ginawabaran mo. Karena piang daakan kay mo. Ayaw niyo pagbinsa na im baran niyo. Ayaw niyo larukan in ginawabaran niyo palawong kasigpitan. Maun pa uno-uno na pakaradyaan, inyan halawang pamarihara kita ni sino Allah subhanahu wa ta'ala, mga palanggungan ha agama Islam, halawang pamarihara kita ni sino Allah subhanahu wa ta'ala. Namura kuman sambil diarak kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mga tabang pa Allah subhanahu wa ta'ala, magpatilibon ding ha mga amin sakit, biya sin sakit maglamin, biya na sinagi, biya bay tata, in sakit di maglamin, in kari asalin niya. Sumagawa bang siya inyan mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala maglamin siya hangkan na kita piya paghali asal
ittaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Hali kamu simpit na dumatong hangkan na in kita bang aon kakitaan tahinang sinsiyo-siyo na tay manghudtaha ka ma Islam bukon na nakaamuha aturan sara na kawajiban kato magpatumtum kaniya pasalin niya tupit na yadto mahita sa babang siya nakahinang magbing kaniya in mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala malapay siya bihan. But bukon in lapayon doon haon sin Allah ta'ala mo din naghinang, nagpuunan sin hinang. Sampay sin tao yon halam sin kauban niya, kugdanan siya. Sa sumagawa bang iaakad in katan, aturan doon, in paghali in katan, ibutang kita sin Allah subhanahu wa ta'ala, in darajat tawiya, in darajat sinamuin, nagsabil haran sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamu yadto mga kataw-tay manguran, haagama Islam. Na subay na to, yadto ayaran, in ginawaran na to, manghindua kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna na'udhu bika minal baras, wal junun, wal juzam, wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udhu bika minal baras, wa na'udhu bika minal junun, wa na'udhu bika minal juzam wa na'udhu bika min sayyil asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah